إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sumpatayo, miuna ko bandingan tano. Ikalima, siku kailangan na maknal tano sa gin kaiya al-fi'l al-mujarrad al-thulathi. Begitu soal misal yaji'u min khamsati abwab. Miuna sa kaya pamagusya tano sa gin kaya ikalima, nakasuyin tano bukad na iniyuman tano ron. So tingnan to sa misal, ayaptiro na misal na so harf al-illan yan. Nasi matatago si iko paganay niyan. O di wow na ya. Yaji'u min khamsati abwab, na pagkataling mas kaniyang puun si iko 5 na mga pamintuan. Puun ko pamintuan na daraba yadribu, fataha yaftahu, fariha yafrahu, sharufa yashrufu, hasiba yahsibu. Aging kaya mga pamintuan alimatiman na sumisad na si ibo pupukataling umasaging kaya mga pamintuan alimatiman. Ay ibarat yan, nalagidu wa'ada ya'idu. Ala wazni daraba yadribu. Wa'ada ya'idu. Wa'ada makipasada, ya'idu makipasada. Wahala yauhalu. Wahala tialaw gidap. Yauhalu tialawon o di ina kelak makapmanom no to. Wajila ibarat mambu o fariha wajila yaujalu. Lagi din mo naging wajila na makapmaana sa miyalak yaujalu kelak. Sumum so syaruf lagi dua suma yausumu. So wasuma na makapmaana sa miyakatayd yausumu na pakatayd. Alawas ni sharufa yashrufu. Sumum so hasiba yahsibu na lagi do waritha yarithu. Ema na waritha na miyakawarith, yarithu na pakawaris. Waqad warada min babi nasara lafzatun wahidatun fi lugatin amiriyah wa hiya wajada yajudu. Sebenar ang yaloy kung kupamintuan na nasara sulapiat asatiman si ko basa o isakalok si ko mga Arab amiriyah, mga batang mga Arab. Ayabili nilang ko wajada na yajudu. Ruwiya bi dhammi al-jim wa kasriha. Yapanutul as wajada na duwatiman amudariyan adno tuwa yajudu na adab manutua yajidu. Naging utua yajidu nagiti kalayaman tanu aw gitu jumhur si iku mga Arab. So wajada yajidu makap mana so wajada samiyat to niyan yajidu na makap mana so yajidu sa ketuon iyan. Now al-ajwaf yaji'u min 3 abwab. Kenalang kapan na so al-ajwaf ayabtiruna al-ajwaf naginan so harful illan yan na si matatago ko look yan. So aynul fi'l na ay sa sakit. Yaji'u min 3 abwab na pagpakataling mas kanyan puong ko 5 na mga pamintuan. Puong ko pamintuan na nasara yansuru, daraba yadribu, fariha yafrahu. Ibarat o nasara yansuru na dataro qala yaqulu. Qala yaqulu. Sumambuso daraba nalagid mambu o ba'a yabi'u.
ضرب يضرب باع يبيع. Semua unsur fariha na ghaida yaghyadu awira ya'waru. Na emana qala na pitir yan yaqulu pitirun yan ba'a na mipesah yabi'u na pupesah ghaida na so ghaida na makap maanas kaniyan sa miya kalamak. Ila ko nasip ko sarsi ko guguy. Miya kalamak so guguy niyan. O di na makap maanapan sa kaniyan sa mikini-kini. Diyan kaya ghaida yaghyadu. Mana yaghyadu na pagkalamak o di na kini-kini. Ghaida mikini-kini yaghyadu kini-kini. Awira ya'waru. Mambu mana wa awira naging ito miya butaso sa balaa matanian ya'waru kebutaso sa balaa matanian. Illa inun patigian inunta أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا وفي الثاني يائيا وفي الثالث مطلقا. إننت نمت أنا شرط أجين كي الأجوف أبغتلين ومس أجين كي قمنت أنا نصر ينصروا ضرب يضربوا أو فرح يفرحوا na mabalis kanyan mabalis iku pamintuan apaganay as kanyan na waw ay maana na waw so harful illan yan lagi mo to yaqulu so qala na ay harful illan yan na so waw wa fi thani yaiyan na simambukoy kadua pamintuan ay yaiyan ay maana na ay harful illan yan naging kutwa ya wa fi thalith mutlaqan asutigyan so ikatlo ajwaf makatitimbang ko fariha nas kaniyan na mutlaqan ay manada sangkot yan balagi do ayabat tadiyan na waw antawa ka ayabat tadiyan na ya lagi tingin ughaida yaghyadu awira ya'war. وجاء طال يطول أقولتين من التلهما سطال يطول سيبو مكببون كوبامنتوانا شرفا so طال يطول مكببون كوبامنتوانا شرفا يشرفو nakagia so طال na yakapakasalian na tawula si kumadinian lagid mambuo so qala na aya pakasalian na kawala bida sila naugyang kutuwa pala agu qala si iku mga pakasala. Ikapito no nawanakis na sutigin to so nakis after una nakis na aya si sakit na so kapusan o kalima so kapusan o kalima batang nagitip si sakit ay maturo na nakis. Yaji'u min khamsati abwab na pagkataling mas kanyan puon ko 5 na mga pamintuan. Kung ko pamintuan na nasara yansuru, daraba yadribu, fataha yaftahu, fariha yafrahu, sharufa yashrufu. Ay ibarat na lagid o da'a yad'u ala wazni nasara yansuru da'a miyangni yad'u pangni sumam surama yarmi ala wazni daraba yadribu ay mana rama na miyatak yarmi patak o ina makap manapin sa miyana yarmi pana sumam bususa yas'a na makatitimbang si kufataha yaftahu ay mambu maana o sa'a Namiyaga yasayas, yasa'a, mga yasayas, padanan si iku maana o tero na sa'a. Sumambus radya, yarda, na mga titimbang ko fariha yafrahu, radya, miyaswat, yarda, kaswat. Lagi dimambu o sarwa, yasru, ala wazni sharufa, yashrufu.
Sarwa na magapmaana sa kana syarifan mimbulis kanyan ada na pangkatanian o di na mapi ataw yasru mbalo ya ada na pangkatanian. Wa yushtaratu fi naqis na ipengin syarat tigyan si ikunaqis min al-babil awwal wa thani pun ko pamintuan apaganay ang si ikoy kadua turita fil ajwafi minhuma. So nganina isasarat si iko ajwaf pun kira na dua. Maana na sunasara gusto daraba na upang makutimbang kang sunakis na kailangan nambulis kanya na waw. So harfu illan yan ikadua na bulis kanyan so harfu illan yan. So waw si iko nasarayan suru si iko si iko daraba yadribu nagito yung sabot tigyan sa giyang kutuwa isasarat si iko nakis pun ko pamintuan apaganay ago pamintuan ay kadua. So manina inisarat si iko ajwab si ikira na dua. Ikawalo wal-lafiful mafruq yaji'u min thalathati abwab. Ikawalo na subtiru na lafif al-mafruq ayabtiru na lafif na sudwa timan asisakiton abatang. Na ibtiru na al-mafruq nas kanyan sumakang bublag agyang kutuwa duti man sisakit abatang. Yaji'u min thalathati abwab pagkataling mas kanyan pun sikot mga pamintuan. Pun ko pamintuan adaraba yadribu fariha yafrahu hasiba yahsabu. Ay ibarat daraba yadribu na lagi do wafa yafi. Ay maana wafa na tumyunay yafi na tunay. Imambo o fariha ibarat yan na wajiya yauja. Ay maana wajiya na miyaka nipis o di na miyawpis yauja kaupis. Imambo hasiba yahsibu waliya yali. Ay maana waliya na miyakapaar yali na makapupaar. Ikasyaw nasubtiruun al-lafif al-makrun. Ay mambuabtiruun al-lafif al-makrun nas kanya nagyang kutuwa duwati man adna duwati manuna harfu la illa amakan didakat yaji'u min babain na pagkataling mas kanyang pungko duwati man na pamintuan. So pamintuan daraba yadribu ago sa pamintuan fariha yafrahu. Ibarat daraba yadribu na rawa yarwi. Ay maana rawa nagyang kutam yanutul yarwi na pupunutul na ala wazni daraba yadribu. Ibarat mambu fariha yafrahu na lagi do qawiya yaqwa. Ay maana qawiya na miyakabagar yaqwa na pagkabagar. Walam yarid ya'iyul aini wal lami illa fi kalimataini min babi fariha huma ayya wa hayya. Datigin maaloy suya ul ain. Datigin ito maaloy abaso ainul fi'al agusulamul fi'al na ya inuntas ikudwutiman akalimah dwutiman akalimah pun si ko pamintuan fariha yafrahu agito so ayya ago hayya. Ay maana na aya mudari aging kaya ayya na ya'ya. Ay maana ayya na keadaan sa palang niya Buddha di na keadaan sa sabot. Ya'ya keadaan sa sabot. Hayya na makap man sa miyawiyag. Yahya na kuyag. Ikapata kailangan nakasabutan tanong na so al-fi'lul ajwaf. Ayabtiru na al-fi'lul ajwaf nas kanyan sugalaba kasi sakit agyang kutuwa ikadua batangyan. In kana bil alif fil madi ukubalis kanyan alif agyang kutuwa si sakit si kumadi wa bil waw fil mudari
na waw tigyan si iku mudari na fahu min babi nasara nas kanina punggu pamintuan na nasara yansuru. Ibarat yan na lagi do qala yaqulu. Ako to so alif si ko al-madi na waw si ko al-mudari na bisabab san na punggu pamintuan na nasara yansuru. Ma ada tala yatulu fa innahu min babi syarafa. Inun tatigyan so tala yatulu. Hindi na makaliw-liwanan so tala yatulu kamatanas kanyan na punos kanyang kupamintuan syarafa. Wa in kana bil alif fil madi wa bil ya'i fil mudari. Amet tigyan ito kakabali tigyan utos kanyan alif si iku madi na ya si iku al-mudari nas kanyan fahuwa min babi daraba na punos kanyang kupamintuan daraba yadribu. Ay barat yan na lagid o ba'a yabi'u. Wa in kana bil alif na agu ukubalis kanya na alif udi ina ya udi ina waw sikiran adwa. Wa in kana bil alif aw bil ya aw bil waw fihima. Amay tigyan kakabali sa kanyan alif yung goto harful illa ko ajwaf. Udi na ya, udi na waw, si ko al-fi'l al-madi, agu si ko al-fi'l al-mudari. Nas kanyan na pun ko pamintuan na fariha yafrahu. Ibarat yan na lagi do khafa yakhafu. Khafa miyalak yakhafu kalak ghaida yaghyadu. Ay mana ghaida aging utamiyaka lamaka igugwe. Ghaida yaghyadu na pakalamok igugwe. Makapmanap naging kaya ghaida sa niyak kilinga ulunian yaghyadu makikilinga kakilinga ulunian gin kaya ghaida. Awira ya'waru na awira na may butaw sa balamatan yan, ya'waru na kabutaw sa balamatan yan. Naging kaya talong nalangon siya pong kupamintuan na fariha yafrahu. Wan naqis sutkin sunaqis yung gotwa sa sakit aging gotwa kapusan yan. In kana bil alif fil madi wa bil wawi fil mudari. Amay tigyan kakabaloy so sa kanyan amay kakabaloy sa kanyan alif si kumadi na waw si kumudari as kanyan na pun ko pamintuan na nasara yansuru. Lagi do da'a yad'u. وإن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب ضرب يضرب. Amit yun na itong yabalis kanyan alif si kumadi na ya si kumudari na sa kanyan na pun ko pamintuan daraba yadribu. Ibarat yan na surama yarmi. Amit man kakabalis kanyan na alif si kumadi أو شيء مضارع فإن كان بالألف فيهما فهو من باب فتح نسكنين نبون كوبامنتوان أفتح يفتح إبرتين سسعى يسعى أقوامي قبل يسكنين أواو سيكرا أدو so الماضي أو so المضارع نلانون واو so ناقصيا فهو من باب شرفة nas kanyan na pung kupamintuan syarafa. Ibarat yan nagtaro sarwa yasru. Sarwa yasru. Wa in kana bil ya fihima agukubali sa kanyan aya si kumadi aw si kumudari na fahu min babi hasiba yahsibu. Nas kanyan na pung ko pamintuan na hasiba yahsibu ibarat waliyah yali.
Agwamay kakabalis kanyan aya. Wa in kana bil ya fil madi wa bil alif fil mudari fahuwa min babi fariha yafrahu. Nahu radiya yarda. Agwamay kakabalis kanyan aya si iku madi agu si iku agu alif si iku mudari nas kanyan napun ko pamintuan fariha. Ibarat yan nabtina radiya yarda. Mana aging kaya mga fi'al na lang na inakis na pinaraw yan sa kapunan yan ng mga pamintuan. So da'a miyanulon yad'u panulon makapmanong panuto. Rama miyatak yarmi batak makapmanong panuto. Sa'a miyagayasayas yas'a pagayasayas makapmanong panuto. Sarwa makapmana sa kana syarifan mimbali yang mapiataw o di na miyakapuri pangkatan yasru makapuro ipangkatan waliya yali waliya makapmana sa miyaka peer yali makapupeer radiya miyaswat yarda keswat. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala nagipman ipumagusintan o si kong mga padoras saging kaya ikalima si kong anin na papakay ng antano sa siya talugog tuwi sa diyang ka panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala sabot niyo sab silang maskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك